Right, ebusuafo menemo de share Mosbee Tv Gh platform so ene ye da odoma nkoma ayama na bode me so manya mu chefa ene ye futuo da eja bo eja nya bedu Asante Akim North afede ye nya MCE na ene omoto aba no nsem a ekoso wo hono me de kakra ebeso mo mesraw se wo yo man bapa bomodin na hwe video we platform we ka ho na honorable ohene Kwame frimpong etumi awini abeye MP yeto abawie ye nhede nya akonya ntu na futu papa bia enti ene dai mefa akonya we so aka bibi kakra akire mempeso aso MP ti se yenya ye maame yenya ye papa enti ye beko yanim afutu a wo ema ye maame Amoakoaa no ubetumi edi aba comment section ho se honorable ohene Kwame frimpong nso na wo bibi ka kire na ubetumi edi aba se ye menso a fabra na meje ofel so TikTok for yentumi fa full video ne mesomo nti ye besere se mo beba YouTube Mosbee Tv Gh na motumi abehwe video no nka ye ensamo a ekoso ewo abato ase ene dai no Palasco Media eni mu nchiremu bi emaye yenhwe video emra ye wia sane woni mu no mefa ya rough yenko yanim enti baby abano NDC party chairman say assembly member and some pro NDC assembly members almost say they are leaving the hall, they don't want to be part of the election. Almost they don't want to be part of the election and they are leaving. I have pinche now the sad thing is that some of the people who have education people actually have access to the conference room. It is getting chaos here. It is getting chaos. It is getting chaos here. Asante Akim North. Getting chaos. Okay, so let me run to where the big men are. Who MP or Hama, who presiding member or Hama, maybe I wanna getting chaos here. The police are trying to restore calm. Police are trying to restore calm. There is a calm that can restore. Good work from the police. This is Palasco Media. This is Palasco Media on TikTok, Facebook, Instagram, and they do picture in our said, I am government appointees no dey change wo mo judge and also magistrate about the suami in also the pro NDC assembly members led by the constituency chairman honorable Abache and after assembly members say nya do on be pen so police for na ya the pa this is Palasco right masan ababio nanso yemfre me ababio abusua megidi se odome opemasam enu nti na wo se wadaje na obandle ebehwe ne ekoso ewo Asante Akim North yenda Palasco Media se otumi bo ne homoden because bibi se ekoso no anhwe yi a waje sotro abeda ofie boko na yemfa aseda ene nkamfo sronkon ema omampani John Dramani Mahama se papa wei nyame anka na koma ena wanchusu maami we no okochusu mema imu biara nienke besiwa agogo nkenye papa Frida omampani John Dramani Mahama ebo maami we din na mitu chema no efise NDC party no ne emu ache enti ye papa John Dramani Mahama bomodin hwe ye hu se maami no ojina independent enti no chusu no enumponi o enumponi enkomo a ye tete from beginning no kire se enka MPP fo ena omo be yesei omomom ena ebua se ye maame Amoakoaa be ba be ye MCE na kire se aboa bi be ka wa na firi wontomam na NDC party mi bisa se moda so ho daeda
se obi beba beji seat efi MPP for semwana ebere ni nie se mo beboa ohene Kwame frimpong na mpuntuo sonko aba agogo se ne beya next 4 years and as next 8 years mo betumi abenya position no nanso mo ho party chairman party mu mpanifo no mu bi assembly members ni bi mu gu party no enti me meka sabebre enkyere mo sebe mpreduasa yese aduro begiwa eyatrema empanifo montena se na monhwe party ni yie na mondwene agogo mpuntuo ho se mpuntuo na mope a kene se motwe niam akọ akiri yenkommra afedie ni yehwehwe no yensa aka moma mintu mebra me wofa made nyina onabo ohene Kwame frimpongfo minim yeto abawie ye wajai page su video hwede a mo a mudi na chi agogo agidifo mo nhye video yi na nkoma onabo sara Amoakoaa anafi ohene Kwame frimpong onabo ohene Kwame frimpong mesraw same kasa na mano chia fa cheme me ka kyerɛw sɛ Asante achema agogofo anto abamma because of party bi agogofo to abamma because of nie na wo ye eni sɛ ne wote agogofo tena asidi hu sɛ wa wo fifire utumi de yempuntu djuma enti si ye do kwa na sa wokoje aban de beka wo fifire no ho a kuro ni betumpon emfa meye eyie ko emfa meye party ko emfa meye ayefro ko nemmom fa beye bibi agogo kuro na pro nkurase fo bre wo kwan ho enti ba wa bai osoro ne asase nso da Roma wanya wo ho kani a obeboa ye bibi na so china bi uni ho a ye dia kai wo kai ade bi a odi gu komu no mesrew epa wo chew saade na odi gu komu no mamusunsum tena wo mu emanen koye se obi betena sa akonwa no so mfie nan pa ne etu no se obesa akobie mu a ejina wo so agogofo edo MPP agogofo yada MPP ni nyina achi no omo pempuntuo omo penkanko ona bo hene Kwame frimpong menkai wasem bi ada wo lanche o campaign no nananom ahemfo efa snap bra omo yi apaye ama wo no omo kansem bi e wa apaye nim membo video no wa ha mesrew sako achi sako hwe video ni ye wanya eda Mosbee Tv Gh page no so o YouTube kokohwe sa video ne ti asem a ahemfo no kan ye ohini bi nso begina platform so gi microphone ono so ka asem bi sansemfua no fa ya adwuma agogofo anto abamma because of say wa bebie radio station wo ho ne mum ne ti wo mu wa ho brase ahobrase ndie wo ho MPB ni wo bako ba bi police ndi na chi akoya odi wachi mene na na etwi ka wo your friend girl binti bisano girl binti onye police nanso wakoma pa en odo wo mani penti no mi hu se police ni bi edi wachi e kire se wakoma pa no de obekwa akiri ohene Kwame frimpong we mesrew power chew
enguye ni mu ase yehu MPs from Mikromo Hiampanika up to Asante Achimagogo ma wo de ne yesronko efise agogofo enim MPP ni NDC ena omo pe sort ato omo nkwam ne etoso biem me ma me sara Amoakoaa Omampani John Dramani Mahama ochusu because of say ohu bibi wo mu adan no amechusu me matesa wo yegidi ni magidi nkyerɛkyerɛ no ntena wo mu embeye te sɛ nkrofo bi sika ba no matena so embeye sɛ wonya position na wie enti pake sika gumbotom maame ye bibi sɛnea ɔmobɔ ɔnabo banredu din no wonso yembo wudin bi agidifo nyina akwanhwefo nyina ekristofo nyina ebre esese mode mo mpaye ene mo preaching ne taye maame achi na ontumi nya bibi na mfamfaso embre Kristo na mfa nimonyam embre Kristo chidifo no ebre ninie ebi nsida se oba ba be ye MCE ana DC wo baabi ana sa agogo onabo ohene Kwame frimpong wo ye independent enti mamo ma party bia meto pressure mamo sika ne ba mo mfa nye bibi bo sha hodo amahye no mo mani nsu na atamfo ani ngu na next 4 years yetumi de ye platform abomo achidom mamo nkoye ade ya nimi begu ase afedie ohene Kwame frimpong ekwan eda wanim free samreko wanya de pa ye beba bebo wachi anani kromfo nsu anani kromfo bre betomufuo omuntumi emfa bobo yampo emfa omu street so mesremo apamo chew munya juma na yenko yanim aha eye Mosbee Tv Gh subscribe channel no na share na foforo enye bi enhwe fana futuo emfa na bufuo mede mu besi ya makra mo bye bye.